ikipe ya Rayon Sport nayo irimo iragenda ishaka abana bakiri bato igomba kwiyubaka ariko igomba no kugira rutayizamu ko Massoudi agomba kumanukana akuye mu gihugu cy'u Burundi n'undi nimero 3 cyangwa 2 agomba gukura mu gihugu cy'u Burundi aje kubashaka bakina. Ni byinshi cyane rero ikipe ya Rayon Sport abagende vugana nabo ari byinshi tuza tukabatangariza ahangaha umuntu akagenda akaganira nayo bitewe n'amikoro ntiyabashe gusinyana. Emere baraganiriye nta kintu bigeze bamuha. Mahajiri nawe murabizi yuko rero umuntu yabanje kugana n'ikipe ya Rayon Sport ariko amafaranga arabona. Amafaranga rero mu ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko atarimo araboneka, ese azaboneka gute? Franga bizabazagira babona amafaranga batangire kugura, ariko ibivugwa yuko score nayo igomba kuza bakaganira ikabasha kubaha miliyoni zigeze kuri 80 kugira ngo bagure abakinnyi 3 nabo bakomeye. Turebe yuko ikipe nayo umwaka utaha yatangira neza ikava ku mwanya wa 7 ikongera ikajya ku mwanya wayo ngo wa Kigali yabatse. Nibyo ngibyo rero biri kuvugwa muri APR nuko irimo irifuza umusore bita Blaise nyuma yuko ibonye yuko Rayon Sport batigeze basinyana amasezerano cyangwa itigeze bibariza amasezerano. Uyu musore miro bidahindutse agomba kwerekeza muri ikipe ya APR hamwe n'umunyezamu bita Kwizera Olivier. Nawe baganirije akaganira bakamubwira yuko agomba kuza ahangaha akabasha nawe kuyisinyira ikipe ikaza gusohoka. Nyuma yuko rero abatubazaga ikipe ya APR igomba gutangira imyitozo ni nyuma yuko umutoza yari yerekeje iwabo hariya Adif Mohamed Erad rero agomba kugaruka bagatangira imyitozo kuko ikipe ya APR igomba gutangira imyitozo ku itariki 5 z'uku kwezi. Igomba kwitegura CAF Champions League, ikitegura na championnat muri rusange, ikitegura nandi marushanwa igomba kuzakina na pre-season. Bivuga ko ikipe ya APR izerekeza n'ubundi mu bihugu by'abarabu gukina pre-season yitegura CAF Champions League. Tuzareba rero kubaza umuvugizi wayo vice president ko niho babishyize, noneho umuvugizi wayo umuntu uvugira APR nakazi baye vice president. Ese ikipe ya APR izajya muri pre-season hehe nyuma yo kwitagiye muri Sekafa? Ese yo izerekeza he? Izajya muri pre-season muri rusange? Nibyo ngibyo rero biri mu ikipe ya APR. Ikindi nuko ikipe ya Rayon Sport nayo irimo iragenda ishaka abana bakiri bato igomba kwiyubaka ariko